Sapriang ka video jo iba Ricky Singkon hadin baka meeting ke jingelang kalakut hakati ke jaka bat kini ke video sesisin kala sapriang biang hadin bagi ba kile share thar apa social media kum sebentar ban peni ya ka jing sngolem jongki ya iba Dr. Ricky Singkon Henry menta iba Ricky Singkon dan show bat kini kador kalong baka tege jingelang hapo jan sekretariat padang ne pilaban saki bai ba Dr. Ricky Singkon ilapen ko jaga tege madan madia namar paki brio kila berat jabo hakate ke jaka pat kum tawala di dem ngana MP ulah di dem ngana tau brio badan hakerdan badan hakabor Henry msim lapen I kata ke jinglong man ya kata ke jinglong bahe Henry pen I be ke soret da ka bai pen ko ya kata ke jaka banda dai kiwe ki minister laneki MLA ru ngam tharai bekin le hadu kane kumbala iba Ricky Singkon Henry iba Ricky Singkon ida pen isisya ya kata ka jinglong sisor sidor dak bai pen khoj ya kamadan pat kunta kane kador menta kala sapriang viral bah ki jing komen ru jang ki brio halor Dr. Ricky Singkon menta kala sapriang viral ha ka bai niwi brio ilaang Dr. Ricky Sisha idai iberi ibas ngoret nagi bas ngoret tam katkum ka jinglap jonga men hakine ki kende tayau ngale chagwa hati nge kendui imarwei bet iang in le Delhi banyakran ya kam jong ka jela ipen sewa ya ka bai kali jongi perkhat phi kat UMP ilait bit marwei wat chadus Delhi repsar ngimla suban kelat ya phi sa ini iweru ilaang ngaru ngasyam ba ilang sisya bakuloy banyaram ngap taksi ban lej hospital bapang ipa kano ru omyo Dr. Ricky iya lenti por ba idang sahaneha ken chastres ila ailef yanga bela penduai ru nak benta ipa chonga hublai shibun ba Ricky suk hakikti ujisu rep kini egi bakireu pai ba kila syam kila man kila pla kila keren haki comments Henry menta kini baro kisah setang kijingkin mau